Pozdrav ljudi, s vama je Ludaja, a danas idemo jedan prank. Znači, prank će da bude boš, šalim se, neće biti ništa strašno, neću nikom da ubijem, mada mislim, ali u budućnosti. Sad ćemo ti izvedemo prank na Burazeru. On trenutno spava, zato sam je došao ovdje, on je gore u sobi. Pošto je ovih dana mnogo toplo, on je hladio se s fenom, debil. Sad ću ja, dok on spava, sad fen ovako facu na hot. Pa krenimo. Moramo da budemo tihi, da nas ne bi čuo. Eno ga, on spava tamo. Budalo ne zna sredi sobu. Tačka novca. Iako je tokom cele nedelje, jer tek 28. ulazi u to vaše prvo tvoje karijere, tranzitna tačka novca još pogotovo... Just a prank, bro. Hey. Mrali. Jo. Ljudi, uspjeli smo, idemo. Šta imate da izjavite? Gospodine mladi. Nemamo ništa da izjavi, izgleda, pošto je u šoku. On ne može sad i, kako se zove, zaboravio da priča i se u kurac. To je to. Ćao.